ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯇ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯄꯥꯝꯂꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯦꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ Mathematical Olympiad program, a golden opportunity for career in mathematics and related areas and haiba sigumba topics data khananabagi thauramamatan puduna laksari expert talk mayamna education talk so haina khangnare masigi ngasigi thauram asidai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ N Nimai Singh, Professor Nimai Singh, mayamna ngangkham Nimai haidana khangnariba Manipur University da physics ki professor oina leiraga thabaktagi pothabada ngairi aduga hek pothabaga aikoi Research Institute of Science and Technology samna mayamna RIST RIST haribasigi director gi phamsu puduna leiri Professor Nimai physics ta natana mathematics ki lamda so asoba contribution kayama tawriba theoretical physics sana mayamna khangnariba akoge mathematics ta yumpham oiba adugi physics ki adugumba branch adugi yam saknairaba misak amani manipur da natana north east ki entire north east ta akoge yamna saknairaba masaknairaba adugumba professor amani hana Guwahati University da matam sangna professor oina leirure Manipur University da physics ki professor ama oibada natana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯒꯤ ꯊꯧꯁꯨ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯗ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜꯊꯀꯤ ꯐꯦꯂꯣꯁꯤꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗꯅ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯥꯏꯖ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯁꯂꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯥꯟꯇꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯇ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯖꯣꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯅꯕꯣꯗꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯥ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯇꯝꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯕꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯝꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯖꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯨꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯕꯤꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ Professor Shanta Laishram asi leader of Indian team at aikogi International Mathematical Olympiad 2025 mase Australia tokibasigi aikogi Indian team gi leader ni aina hanaso haijakhara asida sunatana problem coordinator at International Mathematical Olympiad IMO hana khangnar bese purisu letpase IMO harang ata amtang sidaida aikogi thabakta logo ma leiribasi IMO gi logo ni aduna Man of International Mathematical Olympiad Haijabatai 2023 Japan Pangthokhiba adu sunatana Olympiad Committee ge member ni National Board of Higher Mathematics ni 2023 dagi hauna Higher Mathematics ki board ki member amani national level da asida natana deputy leader of Indian team at 2022 da Norway da pangthokhiba dugi IMO gi deputy leader amasuni asumna
yamna mathematics amadi statistics ki lamda sangnai raba aikoi ga academician ama ngasi aikoina mayam gi damakta puduna luxury any window da aduga loinana aikoi award kayam su phangbire recipient of INSA bilateral exchange program 2015 da Hungary da pangthopadugi aikoi madugi exchange program ge awardee ni asida sunatna tongan ba Rajiv Gandhi Science Talent Research Fellow 1999 da aduga Kawal Rakhi Career Scholarship Holder ni PhD program da TIFR dagi mahaki PhD ase TIFR dani aduga mahaki education aikoi journey ase academic journey ase PhD in Mathematics 2007 da Institute of Fundamental Research TIFR Mumbai dagi ni MSc na aikoi 2004 da mahak TIFR dagi adum loibani Mumbai dagi BSc Mathematics se honors 2001 da DM College of Science dagi ni adu schooling na han haiki bagumna JNB Thawal district ni asumna mahagna aikoi ge Indian Statistical Institute ta yauraba matungda 2010 da yauraba matungda hauji asi 2020 gi matungda gidi Professor of Mathematics ke thausi puduna lakpani asumna mayama aikoi ge tongan ba sip mayam lebiraba Professor Shanta Laishram akoi gi nakta lengsin bidna hauji lebiri introduction asi loiraba matungda ahan basi aikoi haudokpa introduction oina ngasi ge khanan na bisi nungai na bagi damta Professor Nimai da akoina khangjeningi bisi kari maramgi damakta no hanna matamamada akoina angang ojaringai matamda Royal Science na high university da mayam si am tanaraga koi ge kari hani admission gi matam sidai da college da maru oina physics mathematics aduga chemistry mathematics yawas combination si am tanara me du hujik sina mokamadu gi tayo na bada mathematics si pamna rakta ba class 10 he pass auraga mathematics yaw da ba launa na ba hona rakpa science to oira su mathematics yaw da bo in chatning ba akoi ge net da akoi ga kari haini MBBS ki aduga da gi thana na ba hona rakpa life sciences ta maru ni emphasize torpasi masigi matang si wazana haudu waro loina khatang takpi usi ka main to bono phawara phatabra haibne sing bedo jai mota da koi gi Professor Shanta Laishram ko andaki IMO ko ki leader wena saluba yam nungai ko tekna jaba aine sum ninghang jabada koi gi Manipur sana lebak haitare masais da 1930s 1920 30s adwai degi hona koi gi yang malingai degi hona education gi horko matam adwai degi angkasi koi gi saka tolaga sare I haitare matam madu da koi gi education si English medium si leramde koi gi maitai ron gi medium ni aduda sulak lerami adi class 6-7 para kanda English ki lai adu maku adu gi education system adu yamna aikoi ga sana jaba haitare aikoi si angka da forum mi haibisi gi khudam moina koi gi mayam na khangbirba koi gi waza rajen daigidraba maji BSc da BA da Calcutta University ki topper ni MA dasu Calcutta University ki topper ni mathematics adudagi UK da Belfast UK da PhD to wasalini adu Guwahati University ki kuina professor woin lerami ko adu angka gi lamdadi he was the first head of department and a professor at Guwahati University ko he was the professor at Calcutta University asumai to na matam adugi warini adugi matung tarakpadasu aikoi afauba waza mayamama waza khogen magi waza kano rajengi satrani waza jainta adagi mayamama koi angkagi waza mayamama su lebire khogi angkasi matam adugi khogi society da yamna sana jaba subject oram me haibasi khangi ko masi tamna sum mangsil lakpagi mami ama tai mangsil la e na aikoi gi thoktabudi natti hariba ko adurogi muk matam khara leraga khoigi waza jayanta hoi na lead to biraga angang jingsi amuk inspiration khara piraga motivation khara piraga muk koi Shanta hoi gi matamda Shanta hoi de kitang mamang jakhatpada matamda amuk web se amuk haigilai hariba ko matamdura mathematician koi jayanta manohar mayum ko
masu adum music regular award phangdana ko hantak koirami adagi Shanta Laishram hoi thole ko adagi international level da adagi mayam ama thole ko adumai tawduna web si adum lei hariba ko mangi badi nateba masing do khara yamde akona yam na pamiba masing do thokte habigi waneba tawbagi di aina hoi aja samuna habiriba aikoi gi kitang decline mut amal lei haibasi si lalamasu yai chumambasu yai ko masi lawbata kari marum gino aina haiba taragadi aikoi gi number 1 da aikoi gi tuition je physics chemistry biology lo tuition je puno yai haba ko mathematics ki di hujik tuition tawrisi thaindi nangi khangdaba kai no haraga holaga hin khara piramme ba wajana satra manga taru khakka maga loineramme ba hujiki tuition jina it is another classroom ne satra kunthra nifu phamaga mana blackboard anka ji pod hotpani satra jingduna sin bane ba aduna it killed the creativity ko ge anka gi oina di masi khalan gadong ne ba thinking jine ba anka laro ko mi di thinking to bujine ba alternative way ko ge afawa scientist nupi ang khaglei am phawni maming gwa de hapal man haiba masi angang oringa da ozana yam chaye kari gi chaino nan angkasi hotu matamda chum khalleyena mana kon hai ai ji matamada da ozana chairi du thagal libra natraga aibu sidhari braina marumdi aina khud thadringa da karamba mongda hotke de kamain tawdage karamba trick pangedage kamain tawdage karamba process da changadage haiba thinking powers yamna tawgadaba ko masigi training je masa matonda pijagadabuni hanna try tor matungda ngamdrakanda ozadagi hin kharlobu yai ko masigi process je hoji mangjalakpa adi oza yaudana ko loina hotokpa ko oza yaudana loina muktokpa masi ko je kari haini lin leiba linji mi urga sielidana ko mina linji urga adu mi khra dil linji urga chongchil hari lindu phanana bako linji kirna cheli ha twa angkasi kiraga chelan gedo bako masi gi kaino je koi society da tam mangi ba mali adu masi pukhat ke haraga diko ai koina strategy khra changi ai koi gi society da koi gi association gum khara ko Ojik yam laibu pavana Manipur Mathematical Society haina ama lei hai ko moisi mapangal kangkhal handu chumi akogi Research Institute of Science and Technology su maps ko aduga akoina angang jingse hujiki lambien adunda training tawraga motivate tawraga ko adagi all India gi adagi international gi mathematics competition jingse masi question ga se piduna koigi nurturing toba moi motivate toba ama changi hojiki line sida porke haragadi chumnagi education sida thadogadi yararoi masi ahambada sumai tamjagi topic sida ida maruoina haitare mathematics se hojiksi ozana su tapi kare yam paman ba angang sing state mathematics nungai mathematics se logadabani loba darabati khudong chaba sigai phangi khotli haiba adorom da lakchara kanda professor Shanta Laishram se handak su Australia da India gi team gi lead tawraga international mathematical Olympiad se yaw chalui amadu gi experience su khara ko share to biu loina na han bada international mathematical Olympiad se karino kamai to yaw ni kaidoni haiba do haiba tang chawrang tapio oi haijage so International Maths Olympiad session bade very talented high school students ki contest ne sida in all over the world more than UN the yauba country machine yauba more than 120 plus country ne participate over contest ne so every country the team of 6 sadra up to sadra taru khak thagat kadab ne aduga mafam du chalaga 2 day contest the problem taruk solve to first day the 4.5 hours the 3 problems aduga second day the 4.5 hours the 3 problem punna problem taruk se pung mapan the hot kadavne ga nominini sida adu problem se p1 p2 p3 p4 p5 fix I khaido p1 sing quite live ayamba no hot ngamba problem ho hengada ba adu p6 ina very few students no hot ngamba problem ho hengada ne I am saying badi
ꯑꯩꯈꯣꯏ Olympiad ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ science ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ oldest ꯑꯗꯨꯒ most prestigious of a contest never high school ge sida I was very talented kids lakpa hojiki India gi na to war sorry world gi maming chalaba mathematician fields medal winner mayam so IMO gi contestant oi hrene ba adum 1969 the first time Romania the hobde horaga adum almost every year 1980 the amuk to khide aduga mu covid manung da purely on digital contest horaga hojik hanak chahina 66 international maths olympiad sunshine course Australia da tauki the 10 to 20 July da mafam du da ina Indian team gi 6 member contingent contest members either student taruka official ekoi mari ena lit to chacharui do Olympiad sigina magi theme di ken hai kanda satra sida very talented and ingenious idea problem de num hotpangam da na tewa samna simple easily phone taraga keno sinjilo hotpe abudum de na tewa wakhan khallaga mun khallaga idea tongan tongan masina hotpangam ba problem ho hanga dawa aduga akhoi class 10 12 faugi level le leba pre calculus mathematics adu the best toraga hotpe aba ngak to ba aduna Olympiad ki kana but importance kana kan very magi logical thinking aduga my problem solving opportunity jam check to na very talented kids sing do identify to bhai ta aduga makha ta boy na sigi Olympiad ki kana ba aduga my ji matam de importance am le je go oja na tabir mane hojik mafum kya da international maths Olympiad ma'am private ki ma'am na private ki Olympiad to ina sitha jabdi na cha de do private ki jono only sumna class ki test to du kitang extra hapaga start class 1 to something all the way up to class 12 ki to adu dana very simple adu dun thinking capacity ke hapta adu go international maths Olympiad si dana mo class 6 class 8 9 and to 12 this is only one exam hoy de neba si the talented satra sing do adu 5 6 stages matung de khangalak to ba satra adu na asin very prestigious official or basin jam prestigious or bidana asida medal phangakpa hujiki 6 problem the 7 points oi ko point do puna maximum 42 points the points ki matung ina man phangme tung gold phangba silver phangba bronze phangba pi de ni adu hanaki sahi ki no gold ki cut off se 42 manung the 35 and above or the gold 28 and above or gana silver aduga 18 and above or gonna bronze the minor piba contest hai tare okay contest se da 6 hours suppose 6 questions se pi doi ni 9 hours ta for 9 hours ta hai wade 4.5 hours 2 days the solution to doi ni hajari ba question da hum khata ni ada question se kamai to yamna matam time consuming oi ri se angang sing da hai pet kari gi no kari maram gi no ada question se yam lu bai ra natraga na kamai to technique na kamai to khopa ai hai jage an bada Olympiad ko question se kamai na same ge hai du sum tang hai jage ko ko ge hanak sei se Australian host or na every country the host country na atopa country me am da ki question suggest or na mail thara ni every country can suggest some problem except the host country the third me am the host country do na problem selection committee na 2 weeks before the Olympiad holding 2 weeks before the moisi kauraga ma'am do this problem kra short list tau de ne solely say problems more on Olympiad algebra number theory combinatorics and geometry and broadly four area khaidoga haibe area mai do among the 7 to 8 problems short list tau around 48 problems is short list tau la thamma ne ba da khoina leader sing na lakpa matam do da khoi the short list problem do pirani out of 48 problems a problem taru khande ne ba the haiba algebra dama number theory dama geometry dama combinatorics dama khande ni aduga problem se taru khanba si da adu mathakte extra 2 maga adu khwaidi kanam to na han hot problem se kena kanda ego hanba ya de ko gi topic exam da di mamang da hangi ba do hanba ya de adu yes ya dre hek horuk pa da gi hoji fawda anything literature le mother problem no out oi de acha manabadi yabra mamang ga khara type nu dang ideal khara manaraga toga same idea toga same proof work to di yada ba khitang
adi maramdi no body oidori bani no do adi idea the ma'am you can use different ideas but the way problem post of se han mamang le dugam ta adi jam mari le nan rek jeng bada si jam mari le ne hai du de ohen da ba completely aduna problem selection na du jam important oi ba hai tar adu madang the 48 problems se koi leader sing dun jury semaga 2 days before the contest I could finalize the 6 problems the my country gi aina India leader chalme India gi contestant na kam mane hena comfortable mamdi matung the question si only leader ek khakchani urisa to ba satra singam to upon de ko to pa midi pon aduna India gi aina mu India gi chalamne na India gi student na kam madan hena comfortable more chance of solving them aduga koi score henga de khallaga aiso problem push to na hona ba aduga top countries my magi interest da naduna over 2 days a lot of meeting discussion cross voting aduga combination promotion am same last 6 problems identify to de ne angang sing khanga page mong so de kramaina adu ma soi lak chege adun loga aduna hujiki exam du to 2 days contest to aduna gold medal pe sina mo international sin ne ba adu kamaina 6 members India kamai khan ngai kanda Indian National Mathematical Olympiad program hai lei ko aduga I'm also a member because asi program si hojina Mumbai da leba Homi Baba Center for Science Education part of TIFR so under the funding to bana Department of Atomic Energy makha da leba National Board of Higher Mathematics aduga Ministry of Education and MSRD harmony na fund to go internet adu education level mari manga thong le ahan bada first level sina IOQM Indian Olympiad qualifiers in mathematics aina anyone can write the exam see the class I did 7 8 horaganum up to 12 mon EVR the 100 mark question paper ni answers in a 00119 to up to 99 2 digit answer khak igada okay the negative marking like the 3 hours kakte ni that is the 2 marks ki 5 marks ki 10 marks ki question khar le adu the all India asina machine readable I human na check to da ba goige number do to machine the peer machine check to ba paper ni mayam tharak pani 1 lakh around 1 lakh plus tharak pani okay aduga once adu de khangala adu de India se ko region 32 khaidoi Manipur so region amani adi region se ko gi state some static more than one region Navodaya gi toan region am le re KB gi am le re Manipur region gi hana regional coordinator like hidraba mathematics department ko jar ranjit obira medo je anubama muklani ngana every region sigi na muk mayam du khangalaga mi khar khangalane ado around 2000 3000 khangala motion mu regional mathematical olympiad aina 4 hours the 106 questions solve to bagi problem exam muk tawrni adu exam du de muk khangala matung da ekhoge mi amuk khaitharaga around 700 800 muk khangalaga Indian National Maths Olympiad haina exam to na so 4 hours the 6 problems solve toraga 102 by the problem the 17 points ki toraga all India go around 60 students can get pa adu 1 lakh take around 60 tak the tough competition aduga 60 do mo Olympiad International Maths Olympiad training camp mathematician training camp ama mo Mumbai hanu Mumbai gi homiwa center to me do mamang chahi ani dagi Chennai Mathematical Institute around 1 month hai tar 4 weeks ki training program am toraga du dagi selection test toraga 6 member team khanga pa adu 6 member team do khalam matung da chalam dai du phaw ba have training piraga international contest tha sino selection process hai tar Manipur dagi de kaya yamna response lai kamai toy unfortunately Manipur dagi de RMO da khara tha bana tan huji phaw da inmo da unfortunately kam ta sangbang amdri ko ado ai samak so hai tar 1996 dai RMO di thajaroga inmo exam dai top 60 hai tar adu selection phangba ngam khideba aduna Manipur gi hujik aduga hujik phaw da kanam ta inmo yoba ngamdri ko Assam gi di amani yanum yoba yaure Tripura gi num yaure ko Northeast ta ado kamai toraga de Manipur gi angang sing se madu da yahon ba yagani adu suggestion kari adagi wakhal da Manipur ge Manipur matang sida yaubung amri saseng bai khogi khanga matung da prepare to matam phang da ba aduga
even I prepare towning so Canada connect to ne I do gi award play by khudam moina I example picture again 1995 check 10 to thablo Olympiad thaba hopum tang do question discuss tawna hono matang no boda kakching de lejer me daina matang do jaran jet ado ja mato sorry oja je ent khakta ne maroi no Olympiad ma khanga ga manipur da kitang discuss to bang mo matang or me se adu dagi marok te ko Sunday gum da oja je ent mem chala ma on kitang tana khon ba to tan prepare to matam phangi da adi ado housing matam di khara di le still go more structured training adi satra fa ba khara khangalaga nurture tauba aduga phazan training chang na phazan period di soidana Indian team mak yaw po yaw ngam so national level da so out of 60 manung da so yaw ngam ne nai thajibale isagi kari hai tare kana gumba angang singna Professor Shanta Laishram da directly koi discussion tauge hanging bakra ma hange khotke haire di kamaina available oibra mail nung leibra khotra aina Olympiad program yaw matung de aina sonum manipur hoi ai samuk delhi le jos manipur thopo tamda num ozani ai ado jaras mo tane ai di mo guardians makhari schools kun chon sei lek ai num Olympiad matang da do generally maths ki career matang num pije ado ai gi number sum share ai gi number moron email se share to jarame adu dagi sat aina to few years back ka obdi ka jaran ka tawraga Olympiad game kaina akhoi manipur university da taw sin gi ba aduna adu dagi ali satra ka interest le satra ka dim thore adubo chang nai na akhoi gi interest tawraga hot pagi adugumba prepare to bagi chance to kya leita ba plus afaba satra sing to sustain to chang aduna aina jani mai hai so manipur math society jani mai so manipur math society aduga isku man sin biraga akhoi gi Satra si class 5-6 ne hono khara khangalaga changna na present nurture tawbagi scheme mama natraga ko myam to minaraga di afau satra dum di top level um lakre ba thaje maram di manipur da afau satra yam leira dubo matang matam chana information ji fangaga prepare to matam pi ba ma changbado adu khaktang da ka le bhai ta aduna asida unfortunately isu ji all over India dai khangna ba connection adu national board of fire meteor homi ba center dagi well connect lai banana at least da ka leba khoi resources khoi gi resource person khang de some sort of you know me khoi na su sa ina su sub id moi pura support to bangam ning khale aduna ko myam si hono minub da ka lai na khanjai hai am no ai je de wari hotai si khara makata na dom khangjani ma kayam su le re to marak se do ko Professor Nimai amu ai khoi na khangjaningi besti hojiki Shanta Laishram na so highway khare manipur ge angang sing si motivate to bo yabagi adugumba potential de dumak lei haina magi observation ma da pire adu hoji phauge oina regional level da yawba natana akoi ge international level da IMO gi thaksi da yawbati amat ngamdri hai Assam gi khare yawi khole hadana tawi adu Research Institute of Science and Technology RIST leire aduga Manipur Mathematical Society leire asida natana ate ate akoi Center for Scientific Culture Manipur akoi science amade mathematics po promote tona na ba Manipur da NGOs haigadra society kayam so dum tholok tabdi natte ado masigi mathematical Olympiad ki lam som da kaya kanna akoi ge motivate to ba aduga masidei da program lokot pa paikhat pa se akoi taba khabar da kari da ngasi bau manung da thena baji pang thena de Professor Shanta la ga hek mathematical Olympiad ki wari hek saba do na dra ga de khoi se tumina dum lei ba haja tai si matang sidai da khoi oja ki kari to ya pa khot pa ya ba mayam da suggestion to ya ba si kamaina to si ki oja pang masi gi si sahi kullamuk si ko kun da gi hen nai khoi adum oja jayanta ga taraga Shanta hoina tamukpu matamda Guwahati dagi aina book fair dagi mathematical Olympiad ke hangibo question series 1 2 3 4 bundle lama aina lega oja rajmon da tharaga oja jayanta da piraga angang singi training da mateng hoina na ba kaina thajagi haribo ko hona budi yam hona jaba ada masi arai budi natre maramdi masi leather naina ko thak karaga sanga do ba yamna systematic training ama oigedo ko
training ji wajana class ta hekta angka ji poktak ta ga satana sinba nataba hoi hoi angang singi nurturing process se yamna dedicated oiba organization adagi taw masi taw ai Assam Guwahati University jai kuni thoi lejarpani na mogi mathematical society ne tawdoi ujare hariba Sunday Saturday sida sayon sida mogi larik mayang go display tawdana ko model ga tawdana lecture ga pidana angkada thawai ob angang ga du tawdana ko moi dum tawi ado yang kan honi moi oja sing do professor sing do dedicate taweba ai khoina madugi level si ai ngasi phau udri ko ado hoi koigi kanagum organization club amana question khara tawraga test tawbudo Kolkata da su koigi science talent gi boss ki science talent ko adu Jagadish boss science talent gi da ai shu judge ga ju oi biawi question ga ju semi mukoi gi organization do sartaje fajan nurture tawi moina par khadu tawro matung da ba kharaga phobusing to fajan nurture tawi ko aduna class yamba hujiki hariba class 5 6 7 sai matam je masi angang se manipur afaba angang jigdona kaino da tamme akoi gi kari haini English medium school afaba ko da tamme adagi akoi gi hekta Gamen tado yam lai ba ngang ngane school government gi school da tamme ada angang jing ji kaida lai thopu ya da magi chimpha pu bani khangde amani khangde wajana tuition to bani khangde angang jing ji magi curriculum du gi lai thok na ba matam ji ju lai taw somdra ko magi curriculum du da hekta punchalla thamgi ba maje thaina na khara makhai de lai thok lai sin ji ju yaram ba adu da masine ba angang jingsi kramhain tawdara magi curriculum dudagi laithoga akhoi gi sei sida su 50% salhan gadagi haibase si ngasai haibiriba santana haibigi dumain tawdana akhoi gi research institute science and technology akhoi ran tawjariba amadi manipur science ko mathematical society je angda munna khanaraga akhoi si masi kari tobu yabagi habido planning amadi changdaba yadre ko ado maramdi haibu question ji swai daga pakhim chimjin bi yadre ba akhoi gi am laibu phaba ina Shanta laire ko oja Shanta laire mina ko question gi standard question gi moong du di moi de gi lawraga ko question semba gi di yam lai adagi moi de motivate tawna ba ko 1 week orientation program ga darka wera joba online de bu su ko maju akhoi gi magi khangna sana ba mayam ama ko all adu I request over yani magi through da aduga I planning amadi changi masi togum thoi ko masi ai asumai tong thamjege maramdi kogi samna harabade kogi Oscar Wilde edo man haram bangkhok lai aina Oscar Wilde jam phawi dena ko man haramisi we all are in a gutter but some of us are looking at the star high ko adu akhoi society ji khangai duni ko age na badagi adagi lairabadagi kari tobadagi poverty gi wangmadagi no singna question laga ko chathok ya dabadagi we have so many problems in spite of that akhoi khardi ko Oscar Wilde na hairabadu main tawdana international level da participate tawna na ba plan ji tawdo ya de ba hujik phaugi level ji yengoraga di ai thajide aduga hoi ai hunbagi wadi nate ko akoi gi Department of Science and Technology ko leiri Manipur gi adagi Mass Tech leiri adagi school gi ko education department leiri education school gi science section leiri ko adu initiative khara loba moji initiative khara loro paisa ga se thadaraga ne moina khara ju to honinge moju tawi moji am ritual one toba chai oja samoju quiz ga yam tawi den ko adu ju phatte hai bune te ko no maga sahi du ma lak pada no magi ramano jan de ga ina mi kha to national mathematics day da master na he tawi adu ma hek to ada ine he tawrui adu mangna di aina khamda hariba aikoina target yahonningi ba problem ji yogudo mandi kwaitagi ya maru wori se training se Einstein asu am harami what is education se
kogi training amane ba think to bagi ko wakan khanana bagi training du ne ba like the yaw du simha pu bu na ta ba ko adugi training chine highly says the sangi sibo ba akoi ICTP the International Center for Theoretical Physics ai chahi tara amuk I visit away ko every summer ko ado the mathematics section je I hajidra yam nungai jaba hai tar physics tagi aina mathematics na aina sam re jaba moi mathematics division ji gi professor gi magi ka ga do numida waram je yenge sum ko adagi mathematics ki diagram equation dagi puthorpa diagram mayam do aduga du yenge sum mathematics le butla ama hai ko gi professor ama ka ki thong le thelame I feel younger when I learn a new trick aina ana new trick I do mathematics ki ne ba mathematics ama solve tawno bada aina trick ama sin do ne ba adu trick tu mana puthok se bi ai ko ma gi to bi ai aduni oza DP Sharma na science da matam sana man leram ba khoi matam da hai tare mai su magi thong gi mapa du da mathematics is learned by practice only otherwise fail hain thai practice natrati kanaroi pa bane yaroi ai gi personal example lam khak tu pije ba ai gi isa si ai family gi wari ni ko ai gi isa si khara haina ba ina mathematics ki oza da ai ni thilli ko adu jo highest paid man low hai amount du piraga ko adu ma aniro hole ga hai ba ko atopa subject ti tuition tau de ko adu hayeng parkha do CBS ki parkha lo rupada mathematics tu yam handana phange ba ko adu da aina khale where is the mistake aina ko ngasai gi spoon feeding tau ke sumdra ko spoon feeding tau ke ba adu aina isa nung sirim ne na aina thilam moi dong ne ba mane ma hola ga practice ta tau aina PhD to ko matam da kogi Delhi University was am khangna magi macha sigi ko 12 thagad 11 12 thagad macha sigi was am khak thire eba kana gumum khuna aigi ming haidana man haise aige tongai si Delhi dani ko any day 1 week ki manung se sida any day ko nomajing obi ai Saturday obi any day si pung ama kai thok piu haibo only 1 hour pung ama kai thok piu haibo pung ama sida ai loning go paisa lo haibo ko ada pung ama si aina laktringai da pungkhai ma walingai din khangdi telephone han to biro habo ko aduga ai ga hafta amagi manung da pung ama ai sa to interact to doi ne adura ai si satle ko satpa si da ka amada ibani phamin naraga ko wari saraga tawre mama ga mapa ga do lam na sa thaga khoi to do glass to rim yengi ko ado ai satpa matam da man hafta dugi manung da man hotlaga paraga khangdaba problem mayam do adu mathang buthore ko asem bade adu ni da adu masi arrive nati ba adu arrive nati adu ai adum I was very honest aina khangdaba do adum oza haibasesu punga ma kariyama punga ni ma ta maya da kongon ka kai hata ngang na explain to bodu ordinary teacher ne hanari ni aduga good teacher haibasena khara demonstrate to ba guidance khara pi ba aduga akoi ge best teacher haisena kari hai tare inspire motivate to inspire to ba ngamba adugi wani ma mong yeng ga wa kai ma haidresu tambidresu ma da no oining bagi pot adu na best teacher ne hanari ni mana problem mayam si man phone ta do problem je mathang tawre ko aina ngam da do mathang gi ko amuk lak pa da aina phajana tawra ga amuk pore ko adama tor ibani gi interaction ji am successful ho hi ko aduga tha ma ni ai tawira ma ga to e ko adu ko na mama ga mapa ga no university ai ngon tan hai angang do Harvard lai che ko adara aina yam nuai jagi budo adu mai to na coaching gu mase adu mai to honing ba adu hujiki sidi oja na pagwata kholaga ba satra jana pakchane sin bane ba adu ni da aina haijeningi si ko yam nuai anyway ado Professor Shanta Laishram akoge mathematical Olympiad ki kamai yaw ni aduga kamai tawraga question tawi kholi haibane singba khara tapi kare ado makata na akoina khangjeningi basi mathematical Olympiad si yaw basina angang sin de kari kanaba leibage
aduga kari kari magi scope career dana kamain toba aduga atai related areas dana kari kari lay bai do adu amu tak same mathematical olympiad se very talented school kid ko jaso high mathematical olympiad ki problem to solve to na hona bada phangak knowledge solving ability how you know like life ke any area any subject hai tare any physics to be chemistry or bio any area chat kana yam kana boy ba ramdi the logical thinking logical ability thinking ability adu me am duna aigi life ke any career jam kana boy aduga adu sunatana of course olympiad se the top level la pangam gra di opportunity me am lega khadum in hai kan da go indian national mathematical olympiad in mo exam the top 60 khan mu yaw ta ga hojikti IIT Mumbai IIT Kanpur no so free admission free pire admission free in the sense exam tha da bi direct admission ko direct admission p be aduga Chennai mathematical institute even ai samu ke institute ba Indian Statistical Institute ki B state program the B med program the B state program so direct hana the written test plus interview to no direct interview chalaga most of mirai line select to ngam opportunity leiba adun adu sing do na te even hojikti top 60 leiba do India da na tan mapan da hojo ojani mai su panbi ki ba go hojikti Harvard MIT Cambridge adugum jaga thon jo mirai line admission phangbagi opportunity so am leiba dem roina Olympiad ki kana ba hai ta ga dekho ki logical ability thinking ability jam develop to budu na te hojik matam dadi mayam khane na AI mahu na AI lere that aduna AI gumba dadi hojik manual simple single AI loi to bi amne na AI ngam da ba gab dekho ki human thinking power se lag pa kan da hojik high training dun am important orak pa ai khudum pizza hanum mayam su tabir me ai ko ki international maths olympiad ta 6 problem de manung da AI na 5 problem khakte ne solve to ngam ise okay aduga pra 6 amading ngam ki deba aduga ko ki international ko ki out of all the contestant mo try to mukti mo lo solve to ngam meba aduna even id AI se ji jam powerful ore do powerful of the AI se ne ko ki still mo thinking power later ne ba ado so id ko ki olympiad ki kana basina ke noi kan da ko ki just you're not like a machine as a human ano khanbang amba ajo ani mai sai bai di isana ano idea khallaga and aduna any problem any area sa kanda the mess na traga so any problem encounter to kanda khallaga ano phoning bagi photopang amba no honaning bang bagi adugumba opportunity ai to moina ai india macha da hai taring khangba sing da han olympiad ta lerga match chang da bida company kuma adu mam changa na tra to my area di startup ka to na di some successful of am lairi from the it's a high people training do mo very confident to take up any challenge or ba hai tare ado manipur da sagi aina television da kaida sai khar ge mang da uzu hi bada mathematical problems mayam piraga solution to holaga madudai da hana kumbadu buzzer namaga mathematical buzzer hai tare ne masigi kanu si television da show si nitigi tawi channel am khak ta ko hobi kan di tawri be to da du khangdre solom gi hai da western countries tom gi ade sigum bagi mong si moi da di adu angang wari ngai gi class 4 tamba 5 tamba adu basi smarter than the 5th grader are you smarter than a 5th grader hoi adu mai gi mong da ba ada yam taw ya de ahan sing su yauraga ahan ga su mix up tawraga kana na ngam mi khole haida ahan ngam da tu bau da anga na ga tawraga madu aina yeng matam da ko ge drama makti oi da brang khali khitang reality da lakpa gumba mali simai sigumba program si akoi manipur da su khara sum tawba ya bra khotpa ya bra madu tawna na ba ko ge mathematical olympiad national level gi sida committee gi members su oiram na kari kari ko ge funding nunding khara su to ba financial involvement khara asigumba north east window television na ga su ek to ya ba ya minimum kano khara support khara to biraga hai tare ne ko sidi kari kari provision ga de leibra kam ado asim matang ne ko kitang checking da bamna budget to khudak te am thun hor id khudak ta keno do means hana ningsing bam changba ramdi mathematical olympiad ki problem china ai ningsing aga hana u re du ningsing aga hot id sinba na te ramdi like it's not like school textbook ki na te ba
achina matang du da wakhan khan ma changa wakhan khan ma yam changba problem ba aduna bo time matam ju yam sang matam sang aduna bo problem ahum si 4.5 hours to hona pi ni ko international da even kenogi national level exam da pawa 6 problem taru hot pa 4 hours pi ni no hojiki bazar round do na mu tawbe marom na adi adu so mu tongan ba scheme mo start up hai ta ne ऐसे start tawbe ai da do na mu chhatra da अखोगी curiosity interest लागना बा अदुगुम बदु कारक पे याना ना बा याना दु ऐसे first point stepping stone होइना लाग पको अदुगा अदुगुम बदना मो मोगी more of memory testing ओइदे ने बदुना अदुना आइन खन अदुसो नुम काना नि खले अदुगा तोबसु ममदि अदु दे खलगा लाग पसिंग दुदा फबक लाग अदि मेमोरी से लेरगा अदु देखो नि impetus information period मोय से ले हाय तागदि मोय मु होन हलगा सो अमो सो Olympiad ta kaida lamna strong oina chakhibi abagi gateway ama oina aduga ai ma chai je myam na tana buji data science ko adu ai kai myam to sing se asida ekhogi mathematics ki adi satra sing no jo ja ni man chu panbi ki ba kan chu pangi ekhogi nam maths thawai yaw satra yam lecture aseng bade ekhoi mangja bane ramdi hojing matam da ekhogi jam hogalai ba jam bang bang sana leiba data science hairo natraga air system mathematical knowledge level loi laksa reba amde basic background stepping stone all mathematics ai higher level tam linear algebra optimization probability statistics have been based on data science line even information system se crap chilaga ai asin line aduna hojik ai do work to higher level sin mathematics knowledge leiba yamna strong oba kangbu ngakta ne aduna at least aina maths pamja maths ta career on chatraga so high area chaning so maths is strong foundation ama leitaba yada aduna ekhoi gi human resource ekhoi tungi dam khallaga satra singdam ati maths ki ati high maths ta honahan ningbagi natraga at least basic knowledge understanding do leiba ma change hen khalle hai bi tawe da tawe ki problem se koi ki society de na koi ki scientific culture ko particularly on mathematics and mathematical science masi decline tawre haiba appreciate to wale haiba simdi chume ko atopa subject nge sakhot khibadu adu kalak na taba ko even aina tawje je theoretical physics ni aigisu ayama mathematics ngakta ni ko quantum mechanics quantum field theory ko adagi group theory ko group ta adun ayama mathematics ni aina tawje ji ko adu koisu yamna magnatrasu paper koi international journal of high repute paper sama gumba igre ko igre koi ta adum tawre adu mayam na sum aigi maram daga mina haina bisi wajani maina kari puthokhrage ko kari kan da ma adu surupudi IS were maka or doctor engineer or ma adu ni hena phai haina adu da ai kari puthokhrage na ai lambien da khongna chapdo adu da ai si kaim tok to boin ure ko moi no mutai ki paper do para moi ko adu wari ni ko ai haise that means adu kanagumba nuksiba kharna budi defend to be ko masi mana pamjabadu da satpana phai kaina ko that is not enough ko culture do I koi da what le haibane ko aduna koi scientific culture ko particularly on mathematics masi I koi society da yaudre ba particularly atopa subject gi mathematics na muk sathiri se I wonder aptitude yaud so biology de chimpa bu ni hungde edum khra changchen ngamne ba ai so hoi prize mo phangdre so oja samudra na novel ga jo khra dum ibung ngamne wa ai na so thaw yaud jare de ko kana su idana sangna ra bi scientist ngi wari ga iri dana adu ko adu bu mathematics ki de wa mathematics ki di mind se tonga leba training tonga leba koigi aigi marup maming di palaroi thaina koi Delhi da mathematics mana mathematics honors lawa Hindu college da adegi aina physics lawa ma atop college da mana ingon thai marup ai ojiksi nungdum da khujin na khotpa ka samman ai brain am da changu yarak tri nga saigi Delhi du khra walak para hona bu khra walak para khangde ko adu aina khalle bale dai ni ko
मादु याम सेंग हाइजरमनिको नुंगुम खुजिना खोटपदो अदुगा सामानरे आई ब्रेन से चंगु यारक्ते हाइबको अचमाय तन हाइ आई सी याम नुंगाइतेबो लेदाइना हाइस मैथमेटिक्स सिदी थावा यावरे गाइना खितंग को पाबगे यापोन्ते हासे सिनेबको मसे सिदा कोगी रामानुजन गी लाइक टू द अमयेब सिसे सजीना जंगल मनुंग चीनबद उरीना मागी मसीदे सुपन पंदे हायो अतोप सादे द थेंगायना चेनब ngमोयबा सजीदी उरी मरतुद सुपन पंदे हायो मादी सजीगा जंगल गसे लेदाने मागी हैबिटेट ओइब्रगा अदुना रामानुजन गी दुरै इन द जंगल ऑफ मैथमेटिक्स को रामानुजन गी लाइन ऑफ थिंकिंग से series ko infinite kari mayam do mata pandeb sara ko conversion loi welle ko ado masu hai ado mathematics ki training mathematics masi the imagination adagi imagination si yamaru heba ko si orga si kai oram ko si to imagination si ko ngasi mokte gi circle sida to misi Euler gi circle ko Archimedes ki si adagi Pythagoras ki si gi si yam lei hednu ko limited ko adagi son the Fibonacci ko golden ratio ko si ang pani hariba ko aduna aikoi gi imagination je John Dewey na afa amakang na irambe ko kogi achuba great work se masi imagination darkar hoye na ko really thinking chu tawudum ni ko atu aikoi gi kano sida aikoi gi society sida culture se moina ure mathematician je aikoina next to go to na khanjabdo aikoi society na khandeba मासे आंगावदौना नतर कानद मीदौ उरकदोइनेबा को मा बिल्डिंग सादे मा कमाय तौदे ना अदगी ये कल्चर sai ozana culture haibasi isam jona koi manipur se aren culture da yam chawkhorle phaure harini jagoi khangde isai khangde leiriba singste da samai tawdana mathematics ki su oiba tongan ba culture am kha angang singste da sagat bagi wari duni haijare ba ozana takpirise culture ki matang sida ai imana bong thaiye akoina jagoi da phaur si kai no khangbra hai ade mana sum haibi wani ko kai khangde ni haiba koi hek pokula angang je tadingo ena dadi ade haure haiba tadingo ena de haure ba ko jagoi chabi ba se adu main tawduna adigi lai harau bagi ni khangde amagi ni ta am khangde ko sport aduna adagi kano ozagi larik ta su yawba iminoider hoi kari hoi physics mathematics ke physics si amhani amarom da bu mai interpretation da result noiderian rings abstract algebra mang apteni iminoider ga hai da ma angang horing edegi ekoi ge anka gi kerikra magi culture torpa kholope wari su dum jana to hoidana ko hoi aduna aikoi gi culture se kamain tawdana तहन गेद के हेदि मसे कोई जर्नल फोंबा मी सिंगसन लाइक चाइ कोई इमालोन दे बोरसु मसा की साइंटिस्ट की को अंक की साइंटिस्ट की तौबा लाइक से डिस्प्ले तौबा मॉडल तौबा करिकुम बखरा डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन खरा लैतब सुगा यारोयबो मसे अदुदि अखोय अंगांग सिंगसि सेम मतमदा आइनसु याम तोइन हाइबा आर ओम खक लैयबो राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम हैन को आर ओम जे synchronize torkodoineba masi aikoina khara tobidau yad aduga hujiki punsi dane afaw or mathematician work kedo angang du not necessarily mama ampa yam phaba dugi masadi oiro oeba ngasagi like ta mangam jedaba ko adige lowbugi masa gumba ko adugi problem su leiba ko gap to ko adu aikoina philip organization na association na adu Italian to Pagado. Pare, I'm no idea. Professor Nimaina, the K. Angangering, they come in and nurture to the Kotage, Haibagi, idea Amasu, Zaropums and the discussions today the Takpide. The Professor Santa gave the Gisu, Kamain Torga, was a K mathematical Olympiad, data Lanana Bama, the mathematics, the Pamanabagi, the Magda, nurturing the Haibagi, Wapamse, see Matang, say habit, Zaropumta, Haibi, the experience, the high talent mathematician Amaoina. I had again. Asimatang degi personal example of the pizza. I say, Han Bada, no, Krapping as a comments, Paduga,
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯃꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯕꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯆꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯠꯄ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯪꯉꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤ ꯇꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦꯀோ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯀꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ BSc ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ PhD ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 6-7ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯨ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯈꯪꯉꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ manipur math society khangda natraga in together with RIST or puna talent competition am tawraga hek pikpa angang de hona identify taw chang na nurturing camp kum batoba ade every week the sunset adi Sunday unam na every 2 weeks sang den chang na regularly at least me masing jam khar khar khan galaga num with the support of parents or hang tawraga num continuous log ta agadi once adu de many successful already there will be a model for other students to more to come in ka ikon magta ja su khangme any ikon input on is any subject kana almost subject natraga area successful le me am adu tanaba adugumba leibane ikon adugumba satu khangalaga mani at least kano oi hitar mon coaching center mo advertise to khanda ikon fast ikon taiga di suddenly na school to fast id am hopsin bado adumai to na me am adu culture leibane ikon id me am psyche am su leibane adugumba do ikon target to id afaba satri nurture toga moise kitang successful oi targadi amuke na interest lehelaga nurture tobe ani khale duga luckily hojikti manipur manung da manipur mapanda afaba aduga yamna thawai yauba ma'am adi faculty aduga even outside in the industries ma'am lebani mateng pangning ma yam leire ko aduna haiba matang asi matang sida khoina adugumba camp tobada even id ai hairo anu manipur da ai lakan du da anum aina num id kanon to ai gi knowledge share to ning mam ngamne even oja jentam mano mem natra even chandrakan ma pale india manung da soiban manak university sing mu da bo ja sing de college sing da leba anum khar thawai yoba sing anum chang nai mai ma na id every time all the time man involved to da so man ngam matang da matam kitang pi raga ma'am da id हाइब खनगप सात्र खदु चांग नाइन नर्चर तोबिरगदि सोइदना अमोय मरते अफबा आइदि ओलंपियाड की हाईएस्ट लेवल जोंगम दसमा मागे एरिया मदा स्ट्रांग ओइ सतपंगम ने हाइबि थाजब ले अदो क्वाइ इंपोर्टेंट ओइसने खोइना हाइब नॉलेज इंफॉर्मेशन जि मतंग मतम चान ओजा नसु पनगि बाइको आरआर आइदि राइट टाइम फॉर इंफॉर्मेशन when to prepare do any exam do heng na ngasi form thaji lo dai prepare to matam pangoidan aduna matam walling ai to dai se adugum ba yam to matam walling ai de si exam sis le aduna at least you give certain time ai khang matam kha pira do prepare to matam do pina hana di khang ba ta ga di matam du phang ya du matung ne khoi plan to ngam ga di soiduna successful oin khanjai ado handa kya no boda kari kari hojiki Olympiad se ki matang da angang sin na yawba yaba moi the information pi yaba si handa ki chahi ki wena kari kari karam matam do unfortunately hana ki chahi IOQM exam se that 7 August 7 September only less than matam khizang ngai ra do already adu matam du loi khrabna hana ki chahi budi loi khra ko adu moi tha na ki ba kyam tha bi khang da do at least mathang chahi da ki chang nai na tha bo ki khudong cha ba do adum lei bane hojik ki adum prepare to raga mai matam du la kan August da adu ana do luckily hojik ti hana do na ekoi gi lyric phang da ba chen ba khot pa gi problem le tam internet finger tips le re adu free resources me am adi even YouTube hairo natraga
YouTube to online lecture for me am there free ID in a coaching job photo adu manatana online ID Olympiad ki matang dana traga any information in fingertips to loi lei banena ma ai interest to madang leiraga di wallis in your fingertips to num ID yabanena prepare to aduga prepare to anum hoba yare hojik te hono ko plus anum afa ai khoi ozasing manipur lebam pale using identify to moina sang nain to be moina connect to raga even engo sa han connect to ina mateng pang bi ki first le mi ko maina mayam do as a structure am le raga di num soidana mai park ning khale Shanta ki thesis ki karikra ki matang da ko yam ta ki yam one of the best thesis o gi haidana dum ko ta je gi bane ko the life the thenar ko da anka gi feel sidai da khwaitagi khotong chate aidi khwaitagi lu ki ba matang hai tai ko adu gumba thenagi bikiba kari kari khotong chadaba lekhiba khotkiba yauragadi haibet haibe be ai oi haiza kyo ai meso sai oza jamje pan ge research study ego research to basi oza su khangwe don nai ko ge मैम ने पुथोक त्रिबा मैम ना ngam त्रि hot pa ngam na त्रि bam hona ba puthok त्रि bam puthona hona bane na ekoi na the problem ma identify important any PhD students are identify the problem na exam thang ma thage ai hana problem solve to ringa da ai problem to fan identify to the kal oiba aduna once problem to identify to tongan ba generalization to no hona da matam spend you need to spend lot of time am khan ba chang sometimes aina problem am haita number theory ki agi prime number related area dane differential moron differential equation da equation ma solve to gada ba ga aina asem ngam do male na dikhallaga aidi adugi ain try to basi an bada elementary method se hore aduga tha si manga taruk si adu the mind sam chang le adu ba luckily at the 6 months matung dadi ai kitang idea ma cham phang de kitang headway oi bang me ba aduna adu matang de khoi ki research ki kitang id once idea phang de you really feel id nice feeling do khoi kenoma achieve to ba kam de award phang de na tani sana ek samam le adu marak tu ki du de ise num walking chalo sama to so ki mind num thinking keno le do my passion na mazu le bam sam ai so jik so sometime khoi go zagi kenom discuss to me ko adu maths ki adu di sometimes masik thing interesting or de ai sum khallaga sometimes ai bana mem wari sanam traga travel to gon traga then tv im je se side am da khan bu khot pa num lei ko adu gum bagi edo aduna up and down the all the time le hai tari from the khoi se khoi honai se no ajike kano sida problem taruk piraga na ni hotpagi matang sida angang sing sida yam la haidi mai matam yam sangna pibase asigi kano sigi problem gi problematic oi ba hai kadar kaino time consuming oi ba po kano ka problem khare lokot pa asiga hanagi santana tawkiba research ki thesis ki madugi work tuga maridi adum leinaga doine hajari ba ko matam sangna loge ba adumaina angang sing dasu karamain tawdna problem masi karamba makhal gi kamba mongi oibagi no matam si am sangna piba humanga tana honodori bra khotori bra haibase sigi karamaina selection si tawi khole haido kitang kana da angang singda knowledge oina na ba haitare ne ko yam lubagi ra number 1 ain khani si angang sina mathematics ai the problem hom khotpa matam da no mama de another 3 problems ke another day ama punna pung mapan ni changdoi si ada pung mapan da problem taruk yam sangi ga haina moi da ki han lira natraga lai han ga doi ra haiba do adu ketang hai bi na mai ki sing badi problem se sa jaanu pan ge khogi math se practice torum ke yam na idiloi line idil aina iban ai phaw ai area do matam khra thado rodi amon chang pada matam change ko aduna hojiki problem taruk si kenoi khan da ide ahan ba first p1 se de anum live means mi khodimak punya te ko generally mayam jengna bi khar live aduga p6 se na amna idea mayam chang ide problem se kyam ide single idea ide kenoma taru hot pe ada ba ide tongan ba idea tongan ba ide thinking process da ka oi ba aduna high problem taruk se hot na hona da matam koina da gi practice aduga mamang de to ki kamaina hot ki kamaina hot ke ne habagi whole I just he had a training program involved to the car at least few months ko ira laina ado ningsang na bagi ningsang bagi maram di hana kam techniques hot pa kam techniques ne se hana khang ba man da ka lai ko aduga muk
नतन ममांग तौखिबो ओलंपियाड एग्जाम दो पीहिबो क्वेश्चन सिंग दो याम हॉट खे तारगदी कमायना हुजिकी सॉल्यूशन दो रगा थिंकिंग प्रोसेस कमाय लाइन तोरगा अदुगी आइडिया दो हॉट परिंग अम्बो इगदबा अदो ओजान थाजर खन लुया प्रॉब्लम से सॉल्यूशन जें का सिटी राय लायर में हाइदेनेबा मैथ्स की प्रॉब्लम से केना कांदा आई फोन तादिंग भई लुइबा वंस तार सिटी राय लाय हाइदेनेबा को अदुना आई थिंकिंग प्रोसेस तो अदुदंग द फोकस तो बनेना एकोना आई 4.5 hours से असेंग बरी वन प्रो आई in 1.5 चांग द पिक्चर का सो खरा मदन लुबने आई मीन अहन बद खरा लाइव दु खितंग मतम खरा लौजर सो अहेन बद मतम हेन लो हाइबने अदो असे हॉट क्या तागद इंडियन आई एनी कॉन्टेस्टेंट सिंग दो चाही आई था क्या की प्रैक्टिस तो पमन द काले है तारे ओली practice खाक्तना सो हॉट पंग मिन mathematics is learned by practice otherwise nil lai done nil lai bane I have no idea kano ki asiga sina mating oigedra khangdeko akoigi physics academy of the north east china akoigi organization khak leiba pani hai do ko adu sahi yam kuire ko lehaki bus 1992 93 da di linkhalapne ba adu hujuji mak ai adugi I go hati daga suleram thawa yaung la chum ponaram akoi se ojana campaign tor yauri ni second time president we ba second term sam angon pirak pa mamang sahi dagi aikoina angkadona physics ki su Olympiad international physics Olympiad dum lei haijari ba ko khar popular we ba wat pagi wadne ba masigi da chhatra jingje koi sidagi kamai to yaudaba haibadu thamdabida ahanboina akhoi own Olympiad haitare ko physics maming dubdi tongal su ko haurasena class 5 6 to ko hojik 9 bauge ba sumai to aikoina 2 stage ke ba hojiki je parikha ji question je setor toba haure ba ko aduga akhoi prize pi ba aduna nurturing di yam kanna tawdriya ko nurturing the second stage la ajena mamang chaidi hokre ko koi manipur tagi adum angang anhum ko highest score ko adu manung de chanbanga me physics ki da ko masi akhoi gi physics academy of the north east ko koi gi team do college gi oja mayam le ko moi jongchan naraga tawi ko masi adu ai gi organization hai tare ko adu moi hokre physics ki da ko aja smar thana ko gi oja su khangben ba IFPT ko moi ji tawi IFPT sina ko india gi physics olympiad se IFPT na manage tawe ba moi de yaudoi ni moi de participate tawdoi ne ba koi je akoi gi do hana acham na ba ngasai gi interest pi na ba ko adu da langna ba lambin do adu ma hokre koi ju adigi ani su badana ina haje ningi si aikoina lamji gi chawthuk se ningi si aikoi gi scientist ama Nobel Prize phangre gai du ne ba achuba world gi award phangre gai du ne ba physics ki matang da jo field medals Edward Witten in Princeton gi do ma je string theory da phau bu ne ba ma ji physics ki Nobel Prize experiment verify tawdra di piba di yada ba adu ma ge string theory si adu gi mathing mathematics se phajara ba adu ma je fields medal pi ba ko Edward Witten ko Princeton ge advanced studies ko Princeton ge ko adu main taw na pi ko adragi aikoina di handana khanba nangna di hena khangani ko Ukraine ga Russia ga war taw ni Ukraine ji am handana ga khaludro Ukraine gi nupi ani mathang ko fields medal phangram ne Marina Biaskova last time amadi sigrabra amadu ne atop nupi don Iran ne Iran lo sum Iranian ne ba Mirza Khani Irani abdun Irani adi atop na handaki kano gi do mari laikhidraba mage Mirza Khani ki mingda ki International Women's Day adune ba mo gi wai mo je ahamba da mo je kanu ki hujiki International Mathematics Olympiad to adu da yaw pang hakne ba madu da ma gi adu gi state ma fail or bi ai ko ma prize phangam da bi ai for some reason ma gi practice work pun ni khang de adu gi thak phau changai do is a great ne ba ko man was saying I just kan da hujiki mois mami hum pale de mois pra gold medal fangal taw ki banna teba mandi jaw the interest tuna torga research something is am strong work pa high tare adi huji America gira nupi muka Abel's prize ko mathematics atop yam chaw prize na Abel's prize ko Abel's prize ko mathematics nupi amsu ko nupi si amsu yaw ki ko adegi handak ikoi dena fields medal phangba
कोई चाइनीज मसा अमखक ममिंग दो कावरे मा हाइब्रा कोई हाई स्कूल ड्रॉप आउट नेबा हाई स्कूल ड्रॉप आउट से साउथ कोरिया ने ओ साउथ कोरिया ओ अंगांग अदो मुदु जाम सा हुजे प्रिंसटन दे सख्रमाने माजे अदो हाई स्कूल ड्रॉप आउट से अंकजीदा होलगा हेक्ता फिल्स मकनो फिल्स मेडल फंगिनेबा याम साथीबा तो अदो माइन तौदना अखोई गिसु होय करी हनी मिंचल उरोंग खनबाय अखोई आइना मसी अंकम पंजगेबा अखोई आइना याम नुखिजबा अखोई ओजा सना जावबा आने गुवाहाटी लेरमबदो इबानी मणिपुर से कमाय तो चाहो खदगे मणिपुर जो कमाय तो तौदगे सुम खनबसिदा मान हायरम ले को मसी कोइना कोइसे खरा वालिबरा कोइ इंस्टिंग ना गाइड तौबको मसल इंस्टिंग ना गाइड तौबको अदुगुम्बददी अखोइसे दुम यारे को ब्रेन की को लानसिददी अखोइसे खरा practice to what libra kaine wana som haije bo masi amatubo ikona jagoi sei sana bazu ina thada banati ko side by side game do or chu cs kum ko I don't know quick reaction ni yam strong oi bo muscular quick reaction ni yam gifted khar yaw bo ko aduna ngasagi brain gi ko sigi si su ko brain no practice kar sang aduna koi patience kar lei chang hai ani mak si equally ko prithvi si dai ko ju kogi mingset orong thamje haragadi ko masi ju darkar oi songi sai si jo ko aduna great mathematician great physicist ko aduko santa da kanon ta ka pal hogi ko aisi mathematics si yamna nungkhijaba mine ko adu physics to bo mina mathematics ga ko mathematician ga mi eng da kitang Kender is a Arubidi Amabani Mokchang overlapping like because mathematics is the nature is the language of nature however. In Iran, the Iranian language the Greeks and Greeks doing it. If you want to go to physics physical science, Machine Changeta medium mathematics never. There is no other language. Sumdrako. I don't know mathematics is sing near the physics and Aduga Akogi physics now. Any equation differential equation hai oja santa hoina nainari differential equation gi problem maya masi solve to ba yada theory aduga theory develop to ba aduga koini yengai sina result differential equation ama ko pick up to redan ko Dirac equation hai redan ko first order differential equation in space and time ni ko masina nature sida nature the ko nature ga magagi kari mari le nege do message kari what it represent the nature do adom do hoina akoi na ayam ba tawba interpretation zadu daina chamjabo ina akoi ge adi mess se am hana torum sina ai to se adi just for curiosity interest over adi asine apply to ba yagare ar khan to physics ne usually nature ga pusilaga maths ke idea sina to ba hojing matam da nutrient am lai sina akoi ge physics to ne lakpa adu dagi mathematics the new idea develop toroga adi ani dugi adi coordination toroga work to sam jamo no quantum mathematics quantum physics from the lakpa ne adu da natana mu ekoi string theory na adu black hole na sphere toroga modular form da muk lai aduna asi physics te koina mo sekai na ba yadre ba hana yadre hujiki koi ke akoina hamba koina hujik to je high energy physics da ne approach ani se koina ham de experiment ga loina na tam theory sum sakalakpa stage by sum kakhalakpa experiment um fitoroga mathang sum kakhalakpa energy ji bo ko grand unified theory standard da gi grand unified theory hujik string theory sina no string theory ga hari sina ba कोई सबदन हेलीकॉप्टर मा पाइखा करके हिमालय की क्वाइ मतोन थाथर मा माना दि कुमधरपा सोनदगी ना सो अतोपे अप्रोच ने चिंखा दगी समता नं काखलपा अनि से अतुने समना हरबद मथक्तगी कुमधरपदुना based on mathematics की beauty symmetry को invariance को खरे द बेस तरोगा सी मीनिंग नब खरे द बेस तरोगा beauty of the mathematics को some properties of the high mathematics अदर बेस तक सी ओरगा दि चुमम तोई हायरगा तम तम न कुमधरपा तम तम अदरगी आउटकम दो मधु मुक
society ki physical reality je kari mai le na ge na amon adudagi phang poduna hai je string theory na hai si everything se chumba taradi mathematics to koi smallest particle je one dimensional string oini hari ne ba ha madana point particle haram bado one dimensional string oini hari ne ba aduga dimension ji x y z sigi mohota ko there will be another 6 the extra dimension like hini hai ne ba ngasagi man hari do ngasagi mathematical beauty do mathematical structure do madudagi derive torpa aduna approach aduna ozan pan mai khoi gi ma'am na usina because sigi cup si 3 dimensional ne ado because second plane 2 dimensional ado because the 5 6 any number of dimension work ado na imagination ngak ne ado ojan string theory lak kan adi adugi imaginary amdu kitang more nature the proper abagi lai dona ka ado hoi adu anyway adu aina aroi bada aina hajo oja samoda oja santa da aina som pil tawni aikogi society su koigi great idea great mind ko in mathematics kaisi mase aikoi appreciate toba tamgodawni mase aikoi society dagi poknana ba aikoi singadawni sine manipur dagi nobel prize phangba yade haiba dagi leite rule leite adun adi manipur ge hujikti any area da luckily anum asi mafam khuding da aikoi mian thomne na I think few years down the line, the ma'am told they couldn't subtan nurture to be the Nobel Prize fields with the country fungal showing up Nicolico. I do not ma'am to appreciate to Viraga parenting so my interest at the first of the vida the man interest to Tabi Ragadi with right guidance, nurture and strong in Chapang. I cannot take a Hajarungi ko. I coina Yankana. Hujiki matamsi sidhawa amadi aikoige hokai basu yade ko maramdi thaina ga hujika khenaba amakakten haijar keba not only mathematics ta koige cricket sanabada koige hujiki angang India masa anu wasing si six abona full boundary pura lalali dinu ko haru de koli ga yam ledai ni ko amoi khara ledai ni ko six abona pobido adu man tok dana aikoi manipur masa si thaina de mapanda USA da UK da amada thabak ka tawba degi post ka sapasi waram me ko hujikti manipur masaji everywhere in the world ko everywhere ko jing ngasai aina haiba cricket sana do 6 fudu mai to nan ba pai loi challe ba adu mai to dana hiram khuding makta 6 pura pasi yam maru oi hain khale yam ngai jeng se mathematics ki wari watai haijaba tai yamna mathematics ki wari si panbada kari haigini taning daba aduga yam hainada basu dum yaron wani khale adu yari kai de akoina akoigi ngasige north east window television ki kano sideta education talk sideta yari kai akoina mathematics ki wari watai si sajaraga angang singda mathematics lom da lakpa yana na ba mathematical olympiad ka si yauba ngamna na ba madugi motivate to boina akoina sinjabani mathematical olympiad program ojalo je wahi kinom da ha sanda Aikoina Ozan ma'am aiko maths ke ida interest lo ina aingon sa yam mapum aina hek lecture piba traga niwa satpada hange ma'am ja chatra da maths ke ma interest lo ngene hai se yamna exam difficult lo problem lo ba du bai na num agi experience in thena interest lo nge ta aikoina chatra sing da maths se o syllabus da school da jana khang da tapi kan da moi se adi jam arubarom da adi arubon feel to handam changeba kamai to logai ta agadi ahanba ek haupakan the first level haupakan da live ke no explain to moini alai to bangam mama pira moina hola laga on hasi the hot pangam mai nungai ba feel do mo pipi ba chum lahan ba anum lahan thog arai to horaga adu aja khambei na ke no irai lai na asin hot pangam mai ta agadi maka to honing pi anaduna high level kita interest to once layer matung da tam na difficult lom da pubira ga di adi anum soida ma interest lene kan natraga di usually to sena ngan tai kan taraga arubam lakpa di adi man holak ta midon de asidi anum lubo kan grebo alegi atopam go paloge ko esen bosene scientist to koigi man physics bu du ore ma jo mathematical physics ni ko adura magi Planck's black body rotation formula man atopa sadharim ni ko ado ma si combine to ge sida
exam gi 100 marks da cham tara phangi question amadi ne mana two different way ne answer do solve to two different way da oja do ne payment gi duna ani ma ki chara tara piro ba adana ma cham tara full mark na wari ma le ba ko adu ni da yam ngai jeng asi Northeast Window Television Network ta lengbirak tane studio lengbirak tana education talk ta saru ya be ba an mada Professor N Nimai Singh retired professor physics department Manipur University amadi hauji director Research Institute of Science and Technology RIST ke director ki thoju pubiriba mathematics po popularize to biriba jabu akoi marketing thaja pondu chei lonena Professor Shanta Laishram Professor of Mathematics in Indian Statistical Institute Delhi Delhi bisigi adugo Mathematical Olympiad maruina Indian International Mathematical Olympiad IMO haribase masigi India gi team gi leader handak tasu Australia de zatpiru pa madu gi pawdam su yauna mayam da wari watai sabi ki ba khoi ma ke thaga chapa de noi pondok se lonena khoi program se ma ta solution thaga chari ma'am pura thank you